Assalomu alaykum ahli Samarqand, Andijonning mahalliy ishtinim sutuqa havlicha buromdagi yakta mahalliy ishchi maktab binetun Medrem daruna Abdurum kune binetun. Samarqand mana darvozaxonash danas 4 metr budas. Xo'xeton agar boloxonaki kunetun ham shu darvozaxonaya. Men adar daromdam darvozaxonashon eresh mana havliya xudosh. Mana inja bu xo'xeton darvozaxonaga men yakta xoni kalon anzetun ham shud. Peshka ba a peshkash asku du etaj yakta xonacha bardoshta skvaznoycha kada qiziqkada xunadan shud. Planirovkada in ki xo'xat akun xo'xdegesh beramnat. Akun amag unja ba go'span xona ham budas. Menja dana shud seta xona tayyor hozir hamistash ba do'xvat joychash gandane. Ob, svet problema nest. Faqat gaz nabuşad tam gaz nabudas inja ba lekin svet ob hast. Как положено zo'r hamish. Xudoxat narxi 35000 kusem. Bu ki binat biot kelishkada xushrakada bu arzonka mitem. Вообще планировкашам ҷои зӯр ба ҳамсоё ҳаст, ягон ҷои холӣ нест инҷа. Ҳамхин ҷои шусаст ки сал дарунба дарозхонаш аст. Атак мана инҷа ҳавлия шароитош мана ҳамин. Телефон кунетон алоқа буроетон пастаги номеро ба лохат қизиқкада хушрака арзонга келишка митем.